Dwi wedi ail-tanysgrifio am 20 mis. Gedd o'n dod allan. Nes i... Again, mi'n automatically'n... Dol. Dych chi'n fawr iawn efo tanysgrifiad ydy. Sit back and relax on your drive. Pan i'n relaxio, gwachio beth ti'n neud ar y lôn, ond... Sit back and relax. Oh, I'm going to find a bit. BRB. You know, sorry, galwad ffôn. Iawn, beth sgan i... Oh, shit, eisiau gweld hwnna, shit. O, be hwnna? Ah! Ta ffordd i fi. Cos na gwrs crap. Dwi'n mwyn beth y llythyr yna. Shit, bach yn... Ah, annoying. Iawn, beth sy'n mynd ymlaen o fama? Mae gennym fi 5 diwrnod ar ôl yn springtime. So sy'n point plan yn byd newydd. Really. Mae Silo yn cael ei... Wwstoppers. Dwi'n really paratoi'n hyn am yr haf, really. That's the plan.
under construction, so mae silo yn cael ei wneud, that's good. Okay, dŵr I dydsu. Dwi angen mwy o hein yna. A da. Dwi werth y hein, eh? Ie, gyda fi lot o hein. Iawn. Ieir. Ieir oedd y plan de, ond dwi'n cofio. All about the ieir. Okay, wedyn da. Dwi angen mwy o... I think I need to go all in on the jam, yeah. Dwi'n gwybod beth i wneud efo'r jam. Cos dwi eisiau gwneud mel hefyd. Hein, nes i wneud e. 2 copper. Ok, dwi eisiau copper bars. So, dwi'n mynd I adeiladu thing o enw tapper. A ti'n rhoi tapper ar coedan. A ti'n cael wahanol math o saps yn dod allan o'n fo. That's the plan. Dwi'n cofio dwi'n tyfu coed top fama. Ynddo? Ynddo, so mi am wedi cymryd spelan dwi'n meddwl yndi. Mi'n cymryd dŵr? Iawn, dyna fi shields o geodudes isio. Neu... Dwi'n neud lot o... Dwi'n torri lot o coed yn y public forest heddiw. Ta lle clirio lle fi? Na, lle clirio lle fi. It's a Tuesday, so it's neb... Rummage your bins, you never know. Yes, sprinkle. Fyna. Trash. Oh shit, run. Dwi angen neud lot mwy o... Hello, Gus. Process 9 geodudes, please. Okay. Claire. Un carrot. Oh my god. Okay, got dipyn stwff I fynd i'r llyfrgell. Let's go and see Gunther. Donate. Ooh, 3 peth. Okay. Yay! Cael beth gyda chdi? Collect rewards. Yes, melons. Now melon. Ideal. Okay. Just in time for summer. Nice. Okay, mae'n gweithio allan. Mae'n gweithio allan reit dda. Mae flower dance fyrru, mae'n siŵr mae'n siop yn y flower dance. So I can put this stuff yn fyna. Sprinklers. I'm all about sprinklers.
Mae 300 wood ar gyfer yma wedi bod y wast amser. Wast o blyncyn amser ditha chdi. Ei, yna ddim. Yna ddim yn y chat. Dwi heb siarad. Cyfa chdi? O, dwi wedi siarad o ta. O, dwi heb di siarad o. Oh, wizard. Beth yna sy'n wizard ydw? Oce. So... Do mae'n rhaid, dwi eisiau dod fyny tu chi. Bad game design yn gema de ydy... O, dwi angen neud o. Dwi angen neud? Dwi angen upgradeio... axe fi. I copper axe ynddo. Hynna sy'n boi de. Sa'n lle dorri mwy o dyn. 2005 copper bars. So be? Fori. 23. Wys gyda fi ar ôl ddo? Dwi ar ôl. Hello wizard, hello crazy person. What? You literally caravan dim reswm. Sorry. Horseradish. Yes, please. Ooh, hats. Yes. Dwi ddim yn ddrud am dim reswm ydy. Gold old hat. Na, dwi'n mynd i reid 1000 gold gyda hynna. O, dwi'n gan adra i nôl blyncyn 5 copper bar. Sgwyd 5 copper bar? Helo! O ie. Helo neighbour. Don't cymryd horseradish mate. Chefo, pedal spinner. Don't judge me. Shit, fi wedi gan amser yn. Fi wedi bod yn pacin malu cachu gymaint. O, dwi'n filan, mae hwnna fanna. Dwi'n fanna nisio hwnna. Dim ond. No, copper. Siop yn cael bedwar yndi. Dwi'n dwi effin fyny. Dwi'n reid siwr dwi'n effin fyny. Dwi'n reid siwr mae gas yn cael bedwar. Sbet na i afaru. Siop dy cael fawr yndi. Oh no.
Oh well. Ella llai siarad efo pob yn y siop cae. Pedwch chi ffwr o fi? Pedwch chi ffwr? Barod. Barod. Efo chdi'n barod. Efo chdi'n barod. Have you met my mother? Mae'n literally'n bildio beth i fi. Okay. 225. Pwy dy dau sgrifio ar ôl? Guaranteed Elliot dyn. Guaranteed Elliot. Oh, ti'n debygol. Guaranteed Elliot dyn. Un o dde. Efo chdi. Dau yn short. O chdi. Na, di. Efo chdi da? Do. Pwy sy'n ar ôl? O, wel. Sorry, bach y coed. Do, dwi'n siarad chdi do. Sorry, coed. Dwi'n gwybod copper. So hyn yn... Dwi'n llai egni. Allai glirio bach mwy o... Mae'r big flower dance fori. So... Mae fori bach yn dod. Oh. Wood. Stumps are in this one. Mae'n dal i weithio. Super.
cymryd 10 yn y dyn glo. What? Insane. Ewch dy beth. Insane. Flower dance time. Oh, rain all day tomorrow. Ain't gonna lie, dwi'n poeni amdan hyn de. Dwi'n gwybod hyn tyfu yn amser. Dwi ddim yn gwybod hyn tyfu yn amser. Dwi'n gwybod sut. Stress of being a farmer. Dwi'n meddwl na layout yma dy layout gorau fi. Naw o gloch. No! Livelihood dwi'n mynd i fyna. Hwna o goch felly fynd. Nid pobl gofyn, where's Farmer Emrys? Flower dance. Oh, I'll do it.
Ingen är borta. That's 2,500 nowhere. Stuff. Hey, have you tried the red gel yet? Which player would spend his time with his family? Ooh. Oh, Emily. I want my best shirts for the dance. The sorts of things that happen very often. Glad to see you. I'll be honest, I don't want to dance with you. Whoa! Too honest. See, Leah, you've gone on my shit list. See our shit list of it. Right. What? Sam Tirilica flowers, oh my god. Okay. What's your quick thing? O, do sôn ma. Pan ti'n mynd bildio silo fi? Pan ti fama? Nollol. Effort, yes, whatever. Yeah, start. Let's get this over with. Shit! Extra there. Yeah. Jangan. Jangan paratoi. Gyfer
Sgwneud hynna. Paratoi'n hyn fory edrych am syth i'r mines. None of this. Should be enough. Yeah. What's up here? Go to sleep. Yo, syth i'r mines. O, mae silo fi. Done. Just with a jam. I go. Mae hyn i gyd, de? That's 5. Fan yna, agos. Dyle fi cadw quart? Dwi'n gwybod beth i wneud efo quart beth. Helo, ystol, lle wyt ti? Lwcus yn emtro i ddo.
that. Dwi'n edrych yn stupid. Yay! Grab 2 bits of stuff. Oh, yeah. See the slingshot? Be mae'n syth iddo? Be di slingshot? Requires stone ammo. So dwi'n neud stone ammo. Take the care. I bet we haven't need. Hey, gewoon. Wat? Dat is echt dat ze gewoon. O'n i mor fixated ar mynd o'r mines ma. Iawn, so allai cyrraedd level 45. Oh yeah, look at the hard work. You know. Yo. Sucks to be you. Iron yma da. Oce, sut fod yn ôl fan. Iawn, so. Dwi'm yn gwybod beth gorau I fi. Lefel o fyny gynta. Come on, dwi jyst yn cyrraedd y gwylod.
Dwi jyst yn gwneud nôl o'r gynta. Dwi'n cael dipyn go lew o. O, gwrdd fanna. Mae'n 6 o gloch, so I think that's a good time end for today. I just gweld os mae yna inventory full. Okay. Take glaw, mate. O, mae balloon guy yma. Guarantee mae wedi cau hwn. 7 o gloch, guaranteed siop wedi cau hwn. Ww, dyl yma. Wel, mae'n allai ddim wneud high value purchases. Ysbryd fi? Ti'n mynd yn byd? Dwi'n gweld yr quartz. Ydw I angen quartz? Be dwi'n gallu neud efo quartz? O, dwi angen riff. Oh my god, ynddo. Dwi'n mynd yn gwerthu ni. What? Dwi'n mynd yn gwerthu. Oh my god. Nice. Dwi'n mynd yn gwerthu quartz at an insane person. Dwi'n teimlo'n foolish iawn wan. Okay. Guns didn't tell me. Fanna. Dicwch di. Thank you. Wow, she lot o pres ar y jam na.
Iawn, ta mae'n bron gorffan spring. Hein ddim yn mynd i dyfu na di. Iawn, 7. Dwi angen 7 Shit. Stuff y fel e, ddim di fyna. That. Oh, this really clay again. So I don't really clay them. Oh, I didn't know him, did it? You know, 1 gold bar. Eight bar. Okay, a quality sprinkler. A level dwi'n... Level 6, dwi isio. I farming. One, two, three, 5. Then I just it in. Na, dwi isio na, hyd hada. Big payday. A fyna. Yeah, refined ports. So gallu... It's hynna'n game changer. Dyna borderline neu fi aberthu ieir am wan. Come on. Oh, dwi'n fucking gynthio mewn ein bydd fi am ages. Museum. Gynthio chi uffar a deal dall yn hyn da. Ooh, look at that. Let's do some sums. Quality sprinkler and
1 iron, 1 gold, 1 refined quartz. Gonna be quartz. There. So, 20 gold. Faint ydi 20. A ddim chdi dwi eisiau siarad efo. How much would 20 sprinklers set me back? Oh my god! Lle ddim ar hyn o bryd. Jyp sgwtaw. No. Hwna. Dwi'n neud efo hwna. Oh, yay! Oh no, she missed the animation. Oh my god, because there was... Uncle artifact. Bach, I'm going to be needed with it. Now, let's fill the silo. Llenwi'r silo. Y byw yn lle mae o am rwan. O na, eisiau ngofio da. Shit. Ww, dim cymryd lot. Okay. Bod dwi'n holl ffordd nôl, ynddo. Cap, bai fi yna. 100% bai fi. Put my hand up. So quality sprinkler yma yn game changer. So ddim ffordd arall o gwmpas i. Torri coed, ta dwi'n mainio. Stadio. Value. What tools to upgrade first? Pickaxe. Okay. Makes sense. Makes sense.
2000. Just cyn mis newydd hefyd. Mae beth i hwn da? Couple of days. Beth i couple of days efo? Adra trwy'r gwylo. Os yma stwff allai pigo fyny fan'na. Cheeky. Ooh. Yeah. Coed newydd yn symud yma, so dim angen poeni. Angen lot o goed da. Cheeky bach goed. Misha hat. Ah, na, so wedi cael coedan yn hadwyd fe maes. Byddai fi di. Pimp, hynny. Dwi'n gwario bach gorfod. Investment. Yeah, an investment. Hey, having some hay. Trick ydi dim torri fi gyd. So I can tyfu nôl. It's a plan.
Just gadael y rest tyfu. Easy. Okay. Pimp, ideal. A villa. Stuff. Two rare seeds though. That's good. That is good. I'll take that. Amser gwely. What? The chances of hitting barred very not good, are they? Not good. Am I going down the mines? Coed am tynnu chwaith de, not. Hazelwood's frenzy has begun at the beach. Okay. Okay, well, let's go. Let's go. Neges nhw fyny. That's what I'm doing. Let's get some fucking... Okay. Lle mae'r frenzy yma? Come on. Mae'r frenzy yma. Not happy. I've been duped.
Lle dwi'n spot anghywir. O, fa ma dio. Okay. Dwi'n methu... Flounder, dwi angen dal flounder i'r community centre, ynddo? Un arall, mae'r thing dwi'n stop. Okay. Bydd ddim byd eitha chdi, no offence. Ffordd pob trin fi yn y flower festival na. Flower dance na. Yn disgusting. Bom, bom, bom. Yay! Stuff dwi'n ei ddod efo. Oh yes, starfoot. Seeds. Class, okay. Looking good. Community centre. Check the bins. Oh, John. Nah.
Ti'n mwyn cael gold bar fi. Dwi angen gold bars, sorry. What? Bollocks. Fucking bollocks. Os e heb di poelio lawr i'r llaw. Just picking up. O ie, dwi'n gwybod pwy hwnna'n. Yn yr ha, am hwnna'n lle? Meddwl. Ie, mae hyn fodol fod y cauliflower yn tyfu. Fydde eisiau lot o cabats yma fyd. Bollocks! Ie, ma'n nhw. Yay! Woody secret. Yeah, yeah. Hada. Stuff. Beth hynny'n. I'm keen ar hynna. Not keen. Ain't gonna lie. Okay. Just edrych edrych lle. Da, 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 da.
Dyna sy'n beth am fucking strawberries fi. O, ne? What? Copper axe yn barod. Class. Ooh, yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Gwerth ein i gyd. Yes, tell them had that necessary. Okay. Some point neud hynny heddiw, cos... Sut ti level o fyny farming? Oh, pitting farm animals. Be dwi'n neud ond dwi'n gwybod beth. O, disgwyl tan... Na, fo gloch, ia. Tash. Tash. Soggy newspaper. O, dwi'n teimlo. Well, that man god awful. Ddim am...
Wow. 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 That is wow. Boom, 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 boom. I think it's spring. Okay, what's the game plan of this? What's the game plan? Be det stå för att ta över. Tror jag på syrup. It's not much, but it is honest living. I just mine you. Actually, maybe sure. Seems worth it. $4,300. Coins, det should have. Yeah. Ooh. You 5 levels.
Gau, fi bita bach o algi. Whoa, okay. Wedi cael yr mother lord o yma. I don't know what. No! Okay, cock up hwnna do. Cock up hwnna do. Nes i cock up hwnna do. Ie, fi yn chdi hyn o fanna. Pam nes i gadael... Tundra. Leave the mine. Heel erg de boots weg met. Clay bar. Digon am hynna. A ia, draw trwy'r top yma i oes fyna.
Iawn, bach o change of plan. Dwi'n mynd yn Ooh. Ooh. Dwi'n gwerthu fama. Okay. Iawn. Barod am tymor newydd dan. Barod am y tymor newydd. We should level 6 farming, really, there. Whoa! Big. I have some good news for you. A few days ago, I made a breakthrough in the research of local environment. I spared the technical detail and get to the point. You know the MTK we have here? Well, I have a way to turn into something useful for both of us. Caves attack some local species. That way I can observe them in a more controlled environment, and you can harvest whatever products they produce. Mushrooms! Thank you for letting me do this. Oh, fucking choice, niggas. Ooh! Okay. First things first. Baba. So. It's all about things in 8s. Nah. Oh no! Have I fucked this up already? Oh, shit. Okay, me. Okay. So. Sprinklers. Did we sprinklers? Okay, he shitty sprinklers. He shitty sprinklers. So, Yeah. Then we read sprinkler.
Voilà. En voilà. Just this Okay, voilà. Okay. Gaan we kunnen winnen. Ja. Oh ja, eet. Oké, meneer. We doen. That's one. That's two. Please trust terug met in sense. Nah, die him. Bollocks. Okay, my own. Okay, I know stuff. Good. Okay. Melon. Everything's an 8. Always. Oh, tomatoes. Blueberry. Ik heb hier best summer crap staan. Blueberries. Okay. Where now? In 2, 3, 4, 5, 6. Nou, ooit. 16. Isn't it 3 heads on top? 3 heads on top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 24 in there. Done. I didn't do it. Deze daar heen, ja.
24. So contain with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 16. No! 16, yeah. Yeah, wait. How the point was? Not there. What are we on? 16. Oh, hey. Sunflower seeds. Yeah. It's 24 in it. You must be gonna lay it, innit, get? Bizim lle i... Ops, starter. No! Yeah. Um... They gonna... Ja, lot o tyfu i neud o'n. Dwi wedi gwario lot o pres yma. Lot fawr iawn o bres. So. Dwi angen neud. Okay, dwi angen... Yn y speed go hwnda? Ynddo. Dyn dwi'n di neud... Hyn. Sap. Where's my sap? So. Dwi angen shields. Digon. Shit.
Yes, na fo, oce. So fe hynna'n sorted. Oce, bye. Oce, un gynta. O, shit, dwi'n siarad dŵr hyn i gyda shit, sy'n mynd yna. Dwi ar hyn o bryd... O, dwi wedi cock up. Dwi wedi cock up ar hyn o bryd. Dyna for nines. Shit. Shit. Oh. Okay, not a big deal. Not a big deal. So. Mae'r haf wedi cyrraedd, ydy. Nes i... iwsio gyd o'r pres fi. Fel ti'n gweld yn yr ychod. I... prynu hada y haf. Na dwi wedi wneud. Basically, na dwi wedi wneud. Dwi wedi wneud resums y rong. So mae gen fi tomatoes, corn, gen fi rhyw fath o beans ar y top na. Ond ar fama, dwi fy sprinklers, ti'n gweld yn y canol, yn y sprinklers yna. So fydda i'm yn gorau rhaid dŵr i hynny. Ond dwi'n bron iawn yn locio... bron iawn yn locio... Shit mistake eto! Shit! Dwi eisiau gap a un yn canol bob tro. Mae'n iawn, mae'n iawn. Mae'n rhywbeth wrth i byw efo, mae'n iawn. A dwi'n siort eto. Dwi'n dweud yn rong? Dwi'n dweud rhywbeth yn rong yma. Mae'n iawn. O'r ddear. Ac hyn, dwi eisiau de. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, shit! Three. 1, 2, 3. Ah, oce, dwi'n gwybod mistake, dwi'n dweud. Mae'n iawn. Dwi wedi gwneud massive cock. Massive cock. Big old cock up. What about? Wel gwerthu stwff. Wel gwerthu stwff, dwi di... Oce, neu sortio bod dim fory. Sortio bod dim allan fory, mae'n iawn. Dwi'n gorau neud bod dim o boxes o 9.
Oherwydd mae stwff dwi yn unlockio'n chydig yn neud hynna. Please dwi'n gwneud gyda acknowledge ni hyn. Dwi'n gwneud gyda... Iawn, oce, cysgu. Dwi'n gwybod sy'n edrych. Dwi'n gwybod sy'n edrych. Dwi ddim yn gwybod sy'n edrych. The purchase of all units at farm will be free to next week's. Okay. Sums. Let's do some sums. And then ddim bothered am hwnna. There you go. Iawn, fertiliser. Dwi angen blinking fertiliser. Okay, garage lle dŵr stwff. Okay. Tomatoes, dwi angen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. $13. The fuck? O, ella mae allan o dŵr allan. Okay. Dim chdi. 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 Dim chdi. 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 Dim chdi. Naci. Maybe. مش شاخديننا. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 corn. Okay? 12 corn. Bastard! Four, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tomatoes. Okay. 12 and 16. 12 and 16. Ydw i'n gallu achub y cock-up mor what dwi'n neud. Let's have a look. 12 and 16.
Nah, it's a calculator. 12 and 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16. Please do it again. No! Okay, okay. Minimum. Miss. We did a massive backup. We just took quite them. We got sap. Positioner. Robin. Okay. Okay, Robin. Stress. Yep, what's the note? 12 and 16. Robin in de shop van het. Dus we kunnen het hier geweest. That's why. Yes, maar dat wordt ja. Dim bij Robin dat hij die kakken. Let's be honest. Stressed. Ja. Dus jam kaarten weer. Aan die kant, hè. Wachten. Kan hem weer anders weer die even inwenden. Goed bezien wordt het. Even ja. Nog een keer. Den ett bekräftar att du kör hyven, ja. What? Oh. Ja, specifiek even. What? Ja, just toen even. Stress dan. Stress. Maar chicken coop on hold dan.
Ooh, summer squash seeds. Yeah. Okay. But maybe just wing your hunt as I go along. Tomato sauce. Please do give me a tomato sauce. Hela? Ti'n iawn. Ti'n iawn. Ti'n iawn. O, pa dwi wedi dod gofyn o blinking tomatoes. Do, do. Close, close, close. Close, close, close. Swear. Dwi'n mynd yn oed. Dyn nhw. Okay. Blueberries. I need to get these fucking blueberries out. Wyth ar ôl. Wyth ar ôl. Dwi'n mor stressed hwn. Dwi ddim yn dweud fertilizer hyn. Mae'n insane. Dim much. Dim much. That's it, seriously. Allan o ffordd. Oh, cool. Stressed ydy ti'n helpu y ci. Okay, dwi wedi effio hyn fyny chydig bach. Dwi wedi commitio i lot o hyn fan. Ag, Fe dwi'n sbio? So cock-up nes i? Mae'n iawn. Mae'n iawn. Real like that. Real like that. Real like that. Real like that. She's door. Hey. Ooh, after the first harvest. Okay. Come on. Let's do a speed go.
Shit, mae stwff na dodge y tyfu. No! Paint and everything. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, mae'r basics yna wan. Here we... Oh no, what? Dwi'n mynd iwsio gymaint o hwnna wan. Ers nhw fatha... Isio pobl... Oh, dwi eisiau scarecrow. Scarecrow gymryd gysgu, scarecrow gymryd gysgu. Cool. Iawn, mynd i gwely. Okay. Mi fydd fa man. Oh, beth sŵna? Whoa, beth sŵna? There was an earthquake during the night. Oh, fuck off. Okay, I'm going. Ja, wat dim chi'n iawn o fama, de? So about to say I lost my lucky purple shorts. Okay, I need to wedyn. Okay, ti'n sy'n gwybod neud yn byd o fama heddiw? Be mae'r earthquake yn golygu? Dwi'n mynd cael... Whoa, and that's scary. What? Dwi'n disgwyl hyn. Oh, peppers. Did you know the peppers? Remember? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. It's really big. Dwi'n mynd I pysgota, actually. Dim yn mynd i'r main. Big call.
Dwi'n gallu bildio un arall a hein. Yndw. Oce. Mae'n dechrau... Ydy... Oce. Iawn, dwi angen... Dwi angen dechrau neud pres eto. Okay, no. Be dwi wedi neud efo crap yma? Guarantee gem gwerthu fo. Hynna. Ond ti ddim yn torri fe i gyd i chi gael... Gates. Fence. Te twtio stwff wedyn, llaf. Okay, we were awful fishing rod. Hwn fydd y diwrnod ola na dwi'n goffod y stream o yma. Ar ôl stressful couple of days, dwi'n back on it. Dwi... Oh my god, no! Hwnna'n anodd. Oh my god. Dwi'n dal nhw?
god! Hwna'n anodd! It's gonna be dal o! Please! Mae'n amhosib! Dwi'n cael o... Dwi'n meddwl neud o. Un gorall. Na. Iawn, dwi'n angen help pes ar gyfer y blinking... Be dwi'n cael o fama? Awesome squash. Ie, dwi'n angen torri fe i gyd. Dwi'n angen upgradeio'r axe hefyd, er mwyn fi gallu mynd i'r top chwith yma. So hyn o bod i axe dwi'n mynd i hwn. Dwi'n meddwl dwi'n angen iron axe, a hyn o bod dwi'n ddim iron axe. Ond, mae pethau ma'n cymryd pres. Ond beth sy'n handi efo summer crops, maen nhw'n reproducio things. That's it. Ydw i'n gallu... What?! Ddim eisiau coeden yma. Sorry. Mi fydd fe ma'n edrych yn dda. Dwi eisiau corn, does? Faint o corn dwi eisiau? Dwi eisiau 1, 2, 3, 4, 5. 5 corn. Dwi'n angen. Tri, nice. Be oedd hyn? One, two, three. Just. So mae hwn wedi cymryd lot o pres fi. Fi di meter ar y E ar y dde. Pa meter? Energy. Hyn o energy. I wneud stuff. So mae hynna rili'n dictatio beth ti'n gallu ddim gallu neud, e.
So mae'n dictator, really. Iawn. Okay. 4 corn. Okay. Dwi angen atgoffa fi prynu angen 4 corn. Dwi angen bildio lots mwy o... Ac hyn o bryd, hyn sy'n cadw... jams yn cadw fi afloat. Ydw i'n neud 2 jam arall? Am I doing more jam? Yndw. Dwi angen mwy o jam. Stone a wood. It's a stone sy'n gynnu fi. 2 yn fucking ideal. Hwn yn good money spinner. What? Oh. Efo. Yes! Progress. That's progress. Dwi eisiau mwy o furnaces hefyd. Dwi'n cael symud hwn hefyd. So mae egni mae hwn yn cymryd. Ti'n gallu upgrade'r water can. So mae'n mwy o sgwariau. Ond... os allai cael... gold bars yn lle. Fydd... farming yn trivial ydyn. Be sydd ddim yn aesthetically pleasing o fama hefyd ydy... dwi heb... cos dwi wedi codi tir, dwi methu reid stone stuff yna. Mos i'n gweld. So mae fama mynd i ddechrau fucking immense wedyn da. Efi cofio, mae gen i peppers yn gwybod na sydd angen... melons fi yma de. So fe'n mynd cymryd hanner energy fi jyst i... fydd o werth o. Fydd o 100% werth o. O, bydd i hanes coed fi actually yn y top gweith da. Dwi dal yn siarad tappers ar hynny. I fi cael maple a stuff. Lot i wneud. Dim digon amser. Dim digon egni. Dwi ddim efo dim digon egni i wneud y stuff mae gyd. Ond mi ddaw, ddo. So mae'r gwair yma i gyd yn... wedi cael gwair gwylod yma i'r silo. So os yn cadw bach o gwair ar ôl, peppers fi di hyn. So yn licio stone wall a draws yma. So mae fama i gyd yn gwair o stuff. Neu, feddwl hynna wedi. Iawn, i'r siop. Ydw i wedi digon. Yndw.
So, dwi'n siŵr eto. 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, jams fydd thing fi wan. Dwi'n meddwl jams fydd the way I'm gonna make money. Actually, lle mae'r pants ma? Na, dwi eisiau gold bars. Bibi a gold bars. Dwi eisiau ni weird sefyd bod gael janse. Ie, lle mae'r pants. Lle yna, gai beth am dweud. Lle mae hein? O, dim yn... O, mae'n cael affair efo Marine... efo... Marnies na, lle blid enw hi. Hynny di'r implication. Hi, na gyda'n hi. So dwi'n nôl hynna ddo? O, dwi'n meddwl bod met fy hi. Dwi'n 2 stars efo hi. Oce. Sod y pont. Os allai cael fam sorted efo ail hot a pisach. Dwi'n y rang. Wala na siya. Shit. No. Bum. Done. Sydd fynd i fe yma. Dwi'n gael swnio i'r sleep on? Oce, ideal. Na golygu dwi'n lefel o fyny. Foraging fi. Ydych chi'n neud efo yma?
Iawn, jam. Jam di'r ffordd dwi'n di... neud pres. Oce. Alla i tapper fyna. Efo. Done. Cos dwi efo things o yma. Dwi'n mynd gorau... i dŵr nhw. So. Nes i... Back in episode 2. Nes i reid... Nes i aesthetically pleasio yn hyn. Wrth roi coed o'n ei dyfu. Neu beth ti'n neud e? Ti'n tap fel yna fo. Neu fydd hwnna'n neud, be bynnag ddim o hwnna'n neud. A fydd hwnna'n tyfu'n chydig, a hwnna'n tyfu'n chydig. So. Ooh. Be di hwnna ddo? Okay. Dwi angen cofio pigo mushrooms i fyny. Dwi angen mwy o boxes. Random seed, allu ddod o rhywbeth. Oce, so... Paid y poenio fe yma, mi fydd fe yma'n iawn. Eventually. Just to go disgwyl i hein, just... Oh. Pysgota di thing dwi eisiau poenio amdano hwn. Be dwi'n edrych na hyn i gyd, jyst i cael y cash flow. Iawn. Un diwrnod arall, a then that's me for today. Yes, forager, okay. Oh, 25% more wood. Well, obviously. Oh, green rain has descended upon the valley. Be the green rain. The hand burns. Dinner. Okay. Get die heen again. Okay. No! Oh no, meno. Niet man die fucking... Oh, die reden wel niet echt veel.
What the hell's that? What the hell is that? You look like a tapper, huh? Nah. Vet du vad? Shit, vad är det? Tree. Stardew Valley. Maple tea. Is that a maple tea? Oak tea. Pine tea. Okay, that's okay. I'm on a maple. I'm on a pine. Oak tea. Dwi angen. Acorn. Ja, det satsar weeds vet du. Det var really gonna shit some weeds man. What the hell? Okay, that's fine. Torri coed lle. Dwi'm yn rili'n gwybod beth sy'n digwydd yma. Dwi'm yn gwybod beth dwi fod i neud. What the hell's going on? Fiddler's Fern. Okay, that sounds...
Shisha, who knows? Ja. Der met Marie. Jeetje. Ja, gaan we in de regie. Very beautiful job. Very good. You will eat any shed. Have a look. Wait a minute. Wanted to grow more wild trees. Oh, okay. Yeah. I've got this old animal to sell, but something tells me you're not ready for it yet. Not too prodi fe, ie. Literally ddim amser I brodi, met. Salt water, for me. Oh, please do too, Emma, Willie. Please do too. I need that fishing rod. No! Hadi be man yma. Siach dim. Siach dim. Pan ti'n mwyn percent fi? Dwi'n mwsog o dda, yndi. Mwyn gwybod beth i fod i wneud. Gwerthu stwff. Dwi'n gwybod beth i fod i werthu fe yma, ddim yn gwerthu. Ydy'r coed fa.
Yeah, quite weird. Wait. Ta dwi'n mynd i torri mwy o goed. A torri coed ta dwi'n nacyd, ia. So wir yn i fi ddim, sa. Ooh, look this way. Ooh. Dwi'n mwyn beth i hynny. That's it. Class. Okay, doen we bij de green glow thingband. Ik denk het reeds laat, dan had niet de wilde. Just scary. D6. Oh, nice. Yo. Dat sy'n cael dŵr, ond dŵr dwi'n reid i dydsu, dwi'n ma'n cael byd arall. Mae'n lwcus fod yn cael dŵr hyd y gwir. Iawn, just odds and ends fi di hyn, ie? Odds and ends yma hefyd. Ond pan fydd hyn yn tyfu, de. Oh my god. Oh my god. Just you wait. Just you wait. All the haters, de. Chi'n mynd i cael sioc. Yr issue sgynnu fi fan ydy gold bars, do. Dwi eisiau fishing fyny 2 lefel arall i fi cael y crab pot yfyd. Yna'n rhywbeth arall mae gennym fi dan sylw. Cos nes i dewis y Riverside setup. Mae'r default efo lot mwy o tir na hyn. So, that's on me.
Just you wait. Fydd fam yn edrych yn stunning wedyn. Fydd fam yn stunning. Male thing arall hefyd, ond it's gonna be a while. It's gonna be a while. Sbia faint o egni mae hynny cymryd. O, mae hwnna'n cymryd. Na. Icons di'r bobl am e. Yna? Okay, mae glôn isio. Okay, fel a de. Moet beneden, shit, met u. Bydd fyna. Beth yw'n wych dweud? Gold bars dwi'n yna. Wirioneddol angen gold bars. The path yma. So bad we discover seeds that just get them in. Os mae'r cod yn aros dda. Iawn.
person yma isio. Any chances i fi cael red mullet? Isal. Uffar. Glass shards. Ahoy! Come in, make yourself at home. They met. Aye, that's the good stuff there. Fish go crazy for it. Just make sure you wash your hands after dipping them in those juices. The aroma has been known to linger for up to 7 weeks, lad. Ah. So, you've been catching lots of fish? Oh, yes. Ah, a man after my own heart. You can always trust a fisherman. What's me old papa used to say, at least. Well, keep it going. If you can catch every fish in these waters, we've got a special prize. What's wrong? Aye, well, business has been tough lately. It's all started about the same time that all community centre felt going. My fish just don't sell like they used to. I've been working double time just to make ends meet. That's been doing about it. No time for my own projects, but if things picked up about here. She's back there, an old friend that seems better days. Someday, lad, you'll see what I mean. No, non esce pone... Dan is er sampl wares chdi. Okay. Wacht, un diwrnod arall. Dwi'n gwrth angen upbeat axe fi. Donate museum, glass shards. Biscuit Jojo. Georgia, oh well. Why am I here? Een cool little earner there. Hyn, yeah, just find it randomly. Just randomly planning o. Dwi'n gael reid For fuck's sake, just a diolch, ie. Dwi'n fucking rude. Oeh, maar wat lekker. Ah, honderden. Ah, ja, gewoon. En ja. Twin shorts fi. TOS. TOS. Am I right? Net som de var med. Mae energy chdi'n fyny.
Dwi'n gallu dod nôl ag allan o. Mae'n handi wybod. Mae'n very handi wybod. Free energy. Railroad. On the railroad. Bit of a full energy under. Good night, cheeky trip. Ooh! Dwi'n gyrru hwnna I... Just cheeky 5. What are we doing? Glow, though. Free glow. Would we deny glow? Am I right? Just check out our amser yn y byd fi. Angan cael... Shit, okay, cael hwyr an. Come on. Yeah, they didn't have an ideal. Oh, lle mae'r entrance ma?
Shit, o'n mynd. Iawn, dwi'n mynd i fel i cachu fe yma. Dwi jyst isio... Shit, gallai mi fel cach. O, ma. Leave the mine. Shit. Bastard. Please get that back into the way. Okay, that's it. Oof, just about. Ooh, crafting speed. Transmit. Glowstone ring. Dos o ma! Hynna'n annoying. Anyway, dyma fi heno am heddiw. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn dyd ti am gwachad. Os dwi'n gwachad yn y fods, diolch yn fawr. Getting there. Tlawd wan, cos dwi'n investio ar gyfer y dyfodol. Dwi in a good place yn Stardew Valley. Dwi'n cweit fel dwi eisiau fo, ond it's getting there. It's getting. So, yeah, diolch yn fawr. Diolch eich gweddill eich noson, a cadwch yn saff and all that. Hwyl.